Evo nas pred novim druženjem i kao što je red i običaj zanimljivom partijom. Naša današnja je odpočela napadom na centar da bi nakon pešak uzima beli jednostavno nastavio sa pritiskom razvojem skakača F3 na pešaka D4, crni štiti svojim skakačem pešaka i partija se nastavlja lovcem C4. Sledi razvoj skakača F6, mala rokada beloga da bi nakon razvoja lovca E7 beli uklonio pešaka D4. Sledi skakač uzima skakača, naravno dama uzima skakača, posle čega je igrano pešakom D6, pešakom F4, sledi B6 i sledi napad. Još jedan pritisak na protivničke figure. Ne želeći da otkrije damu, pešak uzima pešaka, dama možda uzima damu, crni jednostavno vrši kontra pritisak pešakom D5 i sada preti da ako pešak uzme skakača, pešak uzme lovca, dođe do neke vrste razmene. I naravno, evo nas u prvom zanimljivom momentu partije. Ovu priliku i ponudu za razmenu beli ne prihvata i odlučuje se da prvo povuče svog lovca na bolje mesto. Lovac B5, dajući pritom šah, prisili svog protivnika da odluči kako da igra i da se brani. Crni je imao priliku da vrati skakača na polje D7, izvuče ga od ovog pešaka, ali on se ipak odlučio da ponudi još jednom razmenu. Možda sa idejom da će sada lovac uzeti lovca, skakač uzeti lovca i tako dalje. Ali beli se sada odlučuje za nešto zanimljivo i igra ipak pešak uzima skakača. Sada preti, pešak uzima i lovca. Novi problem. Crni se odlučuje za kontra udar. Još jednom napada. Sada lovac preti dami i ne samo to. Dama je vezana figura. Ovo je čisti dobitak po crnoga. Reklo bi se da je crni na dobitku. S jedne strane ima napadnutog lovca, sa druge strane napadnutu damu, a pritom mali rizik. Pešak uzima pešaka, pritom će verovatno top zaštititi i tako dalje. Ali crni je zaboravio samo jedan mali detalj, a to je top. Top daje šah. I novi problem. Nema smisla vraćati lovca i izgubiti figuru kad imamo već, tako reći, osvojenu damu. Crni nema kud. Pomera kralja na polje F8 i upada u nove probleme. Pešak uzima pešaka, dajući šah, napada kralja i napada top. Još jednom kralj se pomera. Pešak uzima topa, promocija u damu, šah i mat. I evo vam prostog primjera, iako su vam figure napadnute, vezane, ako imate takvu situaciju kao što je bila na današnjoj partiji, možete doći do sigurne pobjede, jer i vezana dama podržava malog, ali jakog pešaka. I to je to. Hvala na pažnji.